akorwo ni nderu ureke nderu ikure, akorwo ti uguo wenjere mucie. Saloon taguo airitu aituri ni turamenya ni mendete uthaka, no wathi waingirio kinyamu-ini kiu kitagwo dryer hi no ko hi ndikiuga ni kiraga corona no indo icio ratukana na andu ri ndwambe utige hanini kaba wikare utari murwaru ono thaka ungigwa hanini, kaba wikare na nderu ciaku ci ndaihu na njuire nene no tutige gwitukania inyuthi-ini muno. Miario ino ya gavana wa kaunti ya Murang'a Mwangi wa Iria yokire hana tari theru, na angi andu aria mamiguire mationete uritu wayo, no wa Iria aronekana gukorwo aikitie maitho gabere haro-ini ino ya COVID-19. Kaunti-ini ya Naikuru kamiti iria ihetwo wigiriki wa kuhurana na gutherema kwa homa ya COVID-19 ni athanire inyuthi na saruni cihingo na kiumia kimwe kuma riria riathani riri rianjiririe kurutithio wira. Ikuronekana mogaruruku maingi hari meikarire na uthaka wa andu uria mamenyerete guikara. Kwa kila wiki nanywaga safari moja Jumamosi. Mimi huwa nikinywa kila Jumamosi. Lakini kwa wiki mbili sasa sijawahi kuona kinyozi. Hata wale wanatunywa karibu na mtaa wetu wako wametokomea kabisa. Tukiururia maitho barabara-ini cia mucii wa Naikuru kuronekana arume aingi ni morirwo ni nderu ni kumana na wagi wa utungata wa kinyuthi. Pia mimi mwenyewe sijanyoa ndevu, bado nimeachilia ndevu, naweza nashindwa nitanyolea wapi. Nika kama umau. Sisi wote basi tukae kama umau. Mandevu zinajaa, hakuna mavinyusi, hakuna kila kitu. Ni muturire matamenyerete aingi makihoya inyuthi ihingurwo na kugia na njira ya kuramata namba ya andu aria maraingira, guku angi makiuga ni mehariirie kurera nderu nginyagia riria inyuthi ikahingurwo. Walete vitu muhimu za kufunika hiyo ama kujifunika kama masks. Wajifunikage watunyoe, manake ndevu zitakuwa nyingi na wengine sisi tunakuwa na tukivimba vimba hivi. Tuambie tuhudumie customer moja atago. At least hiyo inge to save kwa saizi bado tungekuwa job. Na ikue na precautions as in usipofuata hizo utashikwa. Ni murigo urituhire nginyagia atumia na aria riu moete ikinya ria gwitumira njuiri micini yao. Naenda kuzisukia nyumbani, manake hakuna salon hata moja hivi unaweza pata imefunguliwa Nakuru. Kwa hivyo unaenda unajioshea nyumbani, unajitengenezea nyumbani, unatoka ukiwa mrembo. Na kuona thirikari no ithiete na mbere na kunyitia muthiori hari kuhingwo kwa mawira maya, aria marutaga mawira maya matire na wiki otiga gwetha wira ungi uria mangiruta kuyethera uboco. Salon zilifungwa, kinyozi, hizo beauty shops. Hizi mimi nauza hizi mask, at least nipate chakula cha siku. Kwa nikaa kwa nyumba saa hizi sitapata food ya kukula. Kuringana na thirikari ya kaunti ya Naikuru, murutire wa wira wa biashara ici ni ugwati hari gutherema kwa homa ya COVID-19, kuona ni uritu guthingatithia watho wa kuraihaniriria, no kiuria ni nderu cia arume cikuraiha nginya ku. Ni utungata wonekanaga tatari wa bata muturire-ini wa mundu, no uria thiku irathi na mbere na guthonga muingi wa kaunti ya Naikuru ni kuria uroria thirikari ya kaunti ino ikore kimarikana na kumenya uria hihi mangikorwo makiamukira utungata uyu, amu oro muthenya noguo nderu irathi na mbere na kuraiha. Ngiribotera Kameme TV kuma kaunti ya Naikuru, ritwa riakwa ni Wang'ombe wa Maina.